Dashisin pat kuble ye fi baro bat pidang ye pe ye ka kubor jong umau por. Habingin ya chaprang bat ka kubor hakani ka por. Tungi ye pe ye ki mat ke bakongsan jong ka kubor kumni. Da ki jhur ra ki nongrep she ka jingalang ki nongrep halai kerhong. Kipat ba ki lapha banganya ye ka bos AITC ong uba soundar kaji. Penkuk borom ke FKJ GP ye uba ailat nongrem presiden basong thait na keseng. Mana ka dorba shnong panelier bande ye ke jingdi penbu ai hapo upot usam jong ka shnong. Layasuk no ka HANM bat ki try jong ka marba hop chispa % on thungkam yaki khasi. Nakasanlak shagasanlak lai hajar la keu ka MHIS ya soy soskula ka sarkar bat ka NICL. Dakispangut ki nongrep nakishnong ki bahap hamau kenrau constituency kila tuj shagajingalang ki nongrep ka balalong hakanigasngi nengkong halai kerhong. Hakani gasngi kinong rep kilara ru bat ki jhur ban aiso ba yo ba kansing lingsiang unang elam ka farmers cell jong ke East Khas Hills ubalala ban pen ko ngu ye ke sarkar jala ban penyu abyang ye ke sbo dawai rengkat ka subsidy ka ba marshiteng. Hakati gasngi uba kansing ula ong ba kate ka jingalang ka long ban pensha ye ki pait ba bashen ka dawai sbo ba kintiet kadai ka bakin yo no shiteng dor bat kimdei ban nge ye ki we ki khubor ba omdan subsidy. Hakra tarik bagi dawai ka subsidy. Bat haus nem arjar aku armenta. Katra bat aku sang iyo. O katra teri kade keji kendu. Bat aku sang iyo ya ke order lani kata ke order dan penolong subsidi no. Kade keji thok bagi sabit. Bat skill sin ai pat kelong bagi pat ba. Angni aku mau ten la declare bang yo subsidi. Bat ainu yo play baka aku sang terifan. Layo ikri subsidi. Bangga tua ban itu iti. Balai bahak ni po mau katen diong bagi subsidi lah bagi ni kekot ke order nagalian ke director diong the fertilizer subsidy scheme of the state remain discontinue nagalian ke order diong ke Department Agriculture of Farmer Welfare imla berpeni ya ke order diong subsidi badai ke diri kenduk diong ni pan bat ke sarkar ikwa bagi keren ni hangne kelong bagi ni ke order ke bami na ke government of Meklia Cooperation Department, Kabakli, the Chief Minister, Balasai, the Vijay Kumar, IS Commissioner Secretary to the Government of Meklia Cooperation Department. Kini order, kababi kalong kumni. Therefore, it has been decided the farmer eligible to procure the fertilizer from Mekopet will be provided fertilizer at 50% subsidized price over the regulated prices. Mulai subsidi 100% kinong rep batong ithapti yang ini lembak ini order kita. Lima bersukren masyarakat bakrai di peta. Yang pergi ke rekam bakal ini order kalami ba benta layok subsidi na kalian jom kinong rep. Motor pini di phokru hangeng map yang kiwai nong rep di betit yang ketu kadawai atau kamlong keji kerku. Andrei mentapat daladat bagi order kilatit bakal semi order kilit syofat tak kilit mga yo yalang baklay pata kilit mga yo kapura mo badehok banyo tongi niya ay bapustun tunsong ukuraki sama jadi kaburam mulai ya kinonggal ya kabandai banay kaburam ngimday banay dahil naman kata-kata waktu ako nung ipi papay kiyong ngale mga ngale kuno hapo convention paimut hotel kiyong ngamla hapo mau katen kiyong inyo mantapat kiyong kuno ngalay keren ba kesubsidi kalayo balik ipat ng order kung mapati mga hakmat basay bisik bansuang gatin ngayo o presiden nula manong ngayo urang basunong lumaang yo uong ngala banyo repet I dan kot din pertikot menta kumno suitit yung kendo basiak kendon kedumir kene kedumir subsidi kabab sarkar jela hapo kajilan juga di farmasa rengkat tengah chief advisor na bata kajing bitin yang nongrat kalong kajing kerku kabakra dari mana kata kung kinong sosnong hindi bansa ialang bakla yo piong mau lek tau augi ngangan tu tiga buron kali sigi nongrat nginde bayelek politik sendiri lade de bayelek politik hamu yo nongrat kamne Uba Soundar Strong Kaji ubabat enta kum presiden jong kamau kerwat konstituensi socio-economical and political awareness committee rengkat kinong bur jong u haka arp hunyo terik unailar arajar arpuar
Kila shim na kui karai bakin salik penya sokno ke Meghalaya Trinamool Congress banyak ku na kenik election jong snam arjar arpulai namo kerwat konstituensi. Ia kene karai kila shim ha kejingalang pajba bat kabalalong ru kejingalang ban penskem ban penken semai kinu kitkam batmai jong kamau kerwat konstituensi Socio Economical and Political Awareness Committee kata jong ka Women's Wing bat Youth Wing. Ha kabaya kinu kitkam la penskem hi tau ba Sounders Strong Kaji ubalong kumu presiden. Kinungkit kam bahkamat juga mau kerwat konstituensi Socio Economical and Political Awareness Committee juga Youth Wing kilong Presiden usamla Ben Johnson Lengdo, Vice President usamla Bright Star Ternyang, usamla Tyler Wenyang berusamla Aloysius Nonglait, General Secretary usamla Thomas Ternyang. Kalba kinungkit kam juga Women's Wing kilong Presiden kakong Lamsuk Marengar, Vice President kakong Ailinda Tongwa, bat General Secretary kakong Jubilin Lengdo. Ngakulor balang shim Bakriang yang ke jinglong nong ke kam Jom ke MC Spark Lalu mentar kasih ke Arpio Trade Berai Kopra Arja Akua Ngakular Bantrai Beru Bersih Nak berita berklaim yang kerteng bakal kunhur amanlah katribe akashnam ko masyam baru abar away to mampulan prostitusi ngakular bangatray batyara yakipaiba Abro yang dijikan kam jongki. Ngakularu bangan bur. Bantunya enti. Yang kendon. Pelabu. Dan ke MC Spa. Ngantrai bantu. Rumah kejikwai. Mau mulai. Donnerkan bagi jitu jogi sampai pada nanti baru hari masuk di dunia si budaya itu isai ngelakwa sisa budaya isai dulu mulai kalau di kerja terkobrol nggak belum ini baru si kedua ada mulai dari secara hari ini supaya mana masuk tu minta untuk haknya banyak yang bos TMC syas sekalian syas sebeli nak sebeli syas sekalian awal jalan pulang bagi lebih ucap awal tidak masalah anaknya tidak mana namanya dan kita kasih dari kopi pada pada korban kita berusaha di kopi pada kita berusaha bahasa mobile orang apa ni redor kam nak kam no bor di pada और भी पता करी रिपोर्ट पे खुबरे शेजार कोई भी और खुद मुस्लिम अगर क्या सो आर्गनाइज में ये भी लो अगर हक से नहीं ठीक है अगर हक से क्या तो शायद में चाहता नहीं है और में चाहता शायद चाहिए वर्षा तेरा सुकुमार क्या हुआ यार कुमार की बरो I go through I ease through the young parliament Oke, jadi keren gini. Oke, usaha harus nasi kemerokan. Tadi kasih kita buat beliau kau parlimen balai. Baru ada kita lihat di situ beliau. Bahasa kita mentif ini, kau kita berstart. Bahasa tadi tinggi. Baru mentah. Repet kita kau isi jangan. Bagi kuat atau menguatkan jam ini menjadi apa sport sosial. Hak wasisha kerana berlaku dalam kira-kira habo kerja konstitusi bagi lobby mereka nama tak ini. Perkara kesenku kaya dah ini baik kalau ini kaya dah ini kristal. Nah ada cakap kata konsisten mereka kan nanti paham. Misalnya cakap kata regresi sifat. Itu kita nak memantau posisi. Misalnya apa? Misalnya ia mereka pada sekolah mana pada lepas hadis ini MC Spark yang kita boleh kedua yang mereka
Mamata berji kau yang dekat TFC terlalu kini jipret baru awal itu bak nagarian joki kilau ngikuat kalau jadi pemimpin bidar tangan kemudian pilih bidar berbeda pilih bidar dari sana saja aku impor tiga tahu baru yang aku itu sekini ki nomor ki bapak aku sih jadi kemudian ubah chance dulu presiden kemudian kemai ubah George itu ukoi ubah iki bolong cipta boleh guru de kemudian mereka TFC nomor mukul sama UMR kemudian pegawai kiri kan bapak kejadian ki endo TFC dengan asal orang sudah mulai mengasamen nanti pas mulai lomba publik itu yang ada proposal. Nah, enggak orang yang nggak grup kok lain. Kalau kecil kita serta rumah ada ingin tergol ke grup dari hal yang besar. Dari ini jauh pun kita akan sure lah jauh ini sejauh. Maka tiap si ke dalam hal ini ke arah jalan pulang. Hak protection kita kini pun boleh. Udah politician punya election ni barang prinsip beri. Ni Kristan tu, hakmat boleh untuk balang ini bilang, untuk prinsip untuk balang boleh untuk balang tulis untuk balang katakan untuk bersetujuan. Boleh untuk kami faham apa, dan bila apa sudah jawab jawab sebenarnya. Demi kita. Hendak kita ini politician. Kiapa? Ukulele Katolik talagang ukulele Presbyterian talagang ukulele Jadi na pernah di mana yang itu ukulele. Sekarang dulu banyak yang orang jangan diin Pakistan. Syarhal kentil balang itu ukulele Kristen. Lagi bersakit syarsyok masuk ke ukulele Kristen. Walau mahal yang Presbyterian yang lainnya Katolik belajar saksi mereka. Dia tahu sekarang Kristal yang tadi nama disuruh itu kan. Jadi mereka apa akan letakkan? Apa dulu? Apa kini BJP? Kira bernian yang mereka sekolah untuk sistem kesin jasa. Nombor mereka sin, mereka yang dibidik sekolah. Cukup malam, cukup mission. Jadi ini masuk sincere BJP untuk unham kan nyampe hangi ko ko di ko ko yang bel jalan ngai ba ka BJP kini tak nombor di RSS baca senjam kini dunia be jaga jo Pakistan ki ber betul maria ki break betul jo jisu ki nyam di ko di beritahu bahasa dan panggilan dia jadi semua dari yang tang ni dari sini ko umre dan sekian berkenal. Ini kan keluar berapa banyak dalam kami mampu filmnya asal besar kepada cek dulu. Ini tentang dulu kiat ni. Ini tentang arwah kiat ni. Arwah kiat ni. Engkau bersikap. Ini tentang bantuan kata kagum kau kenapa ini usah baik ini terbayar ini. Kubaca kata berpeluang ikuti kasih berpeluang. Apa boleh? Untuk mereka dulu. Hakren tempat dauta MP yang tidak kata barang beri thora ikuti kasih berpeluang. Hantar ke cidul. Ka Federation of Khasi Jentia Angaro People Southwest Khasi Hills haka arpa hunyo tarik nailar kilapan kuburo mi presiden pelasyong thait nakakam kumu presiden ka FKJGP Southwest Khasi Hills District uba ailat star nong rem bar haka juga por kilayo ru ban pentian semai yakinungkit kam bathamai jong ka FKJGP jong ka Southwest Khasi Hills District haka baw ba dondi cliff kongsit ubreu presiden barangba ulalong kumu kongsan bat shimru igani ka benta ban pentian semai yakinungkit kam bathamai jong ka FKJGP hapo jong ka hall maharam Government Higher Secondary School Mokerwat. Kane ka jing panthamai yakinungkit kam jong ka FKJGP Southwest Khasi Hills District. Kadai nakamta ka samoy terkam jong snam arajar arpoar hadu arajar arposan. Haka balayo presiden daw ba Kenneth Jun Nonglait harangkat ki dekhwat ki bahakmat jong ka seng
kibala sya pentian semai hakan kesngi. Hakan kesngi kerpang jong ke FKJGP. Kalalong shisha ke ba isyong kun lengba daga jingan don lang kiri rong ba jong ka shnong makarwat. Kinaya lamba kemar ke KSU Southwest Kasils District uba LD lengdo General Secretary ka FKJGP sengkemi bat kiwe de kidekot. Layo ru ban pensit pencengan ya kena gajialang da kajing penpernya da drama lengkot na ka kenhun biria umaram bat kajing roi kerpang na uba amnis syangdiar. Ha kanihi kaju kesngi na kaliang ka FKJGP kalayo ban penkuburom ya uba alam kupar senaitang ubalale isne na kamta ka imlang saalang bat ubala penyarap ban se ya kamet jong usamla ubala ngap jelop hawa umngi hakini ki khanit sengi. Hakabakut jung kajialang uba ailat star nongrem ulayo ruban ot iuke kum kadak kajing ino ya kakam kumu presiden jung ka Federation of Khasi Jentia and Garo People Southwest Kasils District. Southwest Kasils District. Da kemensian kajing sofu bersisha. Ba kemensian jadwal jemlai. Nikola Yeskam. Pansyakri Hok Yagari Yagajan Rio Pada Jelahi Berambai Jadi Baik Por Jike Dia saya ya lawai jogi memang dari founder leaders trong masing inam chimno ya sinja bagi chongthai ta thâu ya ba ayla sta ayla iba ayla sta order la shakri arprati islam hapo shakri trong FKHP na du ba Southwest Kasils District kadang lang kawai bat West Kasils District hapo jingalang jongba palwan bosiem parkway luang le kum presiden bagi bahela kum skepti andalnya ya ini arti district bahela na simtino kum presiden jong kani Southwest Kasils District yang menjalankan ne nomor 4 bodon kaji jinaya bagi jingun jong bahela hai kuat bodon kemudian dalam kawasan kalau di kawasan dalam sekali ringkat lapeten lenti yang asing begini lembah ikhtiar sembai semua orang itu kemudian jimun hai nyo itu kita ia harusnya harus dibuat bidang tray bidang don hapo kawasan kalau di andai kasih kepada instruksi pada kasih bentuk program ini malah andai ingat pada kasih kepada kertas bagaimana bu nak mengatasi ada yang kesini kepada pencompai, maka kesini menginjau apa yang kita mahu dalam berumai. Andai kemensian mencompi, wapila kena, pihak sama, pihak ramba, hak ada keseng, wapila doa Islam. Jadi, andai kesini kemudian kena kita nanti, yang ini sama ini kemensian, yang ada kelingkuan, kebahagiaan, kebahagiaan pen, yang tadi pada jatuh di lembah kalmar yang keseng ini kebahagiaan. FKHP Southwest Kasils. Nanti semua semua sim yang lama jom FKHP. Kum macam tu mencoba. Ya kan? Bagi presiden ini di program cuma bahkan namanya jom FKHP. Walaupun pakai kim tetap saya ini. Wali tu FKHP. Muhabin kejongi lapan kup tak ajai pada halaman kejongi. Semua mereka. Long Ibrahim, kibayo, ya lagi sana, na snong kau, na dong kau. Long Ibrahim, kibayen, ha nomen kau sekarang, nomen kau unundang malu bala kanti. Southwest Kasils ada yang berbuat nak district kapag hindi iya isme kajingan pun kampak pun bakadung pun amang ite hamni hapo district kajompi hamni hapo abi khasi kabe kajungi madon kutao birunya uba sokap ne nante sokap ne kape tiao jeu ladajin
Bom đây này thì nói non thì là lên rồi. Dù qua bộ đâu là đẹp bằng xe nó đưa vào lại thì bảo khả. Cái gì em sớm cái gì không tầm thì mấy là lên rồi là lên start rồi. Thì mấy steady mấy em có sao sim ai ba aku kata jongi makan mapai babi nak simpai jong hilong kini nak ni ko sahabat kases hilong kiriusun bat kirile wat hilong kampai ya ba hilong dia di jongi kilale kilang ken ya nolen kilang ken ya kata jong saya ko jongi Ejing tu juga sang kapishpi nelu pa asang ka bangin room sa kisno ki thao le si district banyak gindu ki fun sama jomi na course ka ko kumlu bagla ko kisirya le ki ban pen pas ki bakajat ri jomi ka kam jaki ban bin set dan ye ko kawai kare ka tawba ni noyang ni ba dapat sipur ki tuna jadi kumberi bakajat ri Kijingran aku semuanya benar lagi nongkrong oke Rasulullah pulang ke kijingran kepada nakanya jong presiden balen jong Southwest Kasih District ya kepada lakin tu lakin ini bagi nongelang bersek itu betul itu belum nongelang betul itu bagi principal bagi vision kata kali isya ya kepada kesek amishpi hadu utamane kaya kata noren jongka kalau kejing jengar jongka haba ni isu boper haba jengkau kau jongkari boker kendiri. Kemarin mentau kalau lara ni ayat ini jadi kendiri jongi. Kita sensiapa, nek kita merawat banyo kau haba ban ulakam kamai keji. Lagi mana ban yang ulakam juga kamai keji. Kadi cuma hakam yang ini menjadi kendiri. Dan kata-kata haus dan pacar kanyo. Nakal yang terpesek, habang ada ban ada banyak snow yang timpan mana yang bersorak ban bentri kamu yang kata ayat berteman hari ini kejongi yang kata ayat ini bapuno bersorak ban bentri kamu yang ayat ini ban deta kamu yang kata jual buhay snow jongi beriu menambah syarikat dijelang jongi Ka dorbar shnong panaliar jawai hagani ka sngi ding kelapan manapaj ba bakal khang persya bandi ye ki kenja jingdi penbuai hapo upur usam jong ka shnong kalong ka jingyu alat bandi ye kini ki jingdi penbuai kalawan ra e ki kam sniu ki baharu kom hapo shnong po thau bante la kami kini ki kam sniu ka shnong hapo ka jialam wahe shnong mari koma arkiu lalu bakran shikla pathai khubor ulong baga shnong manla usnam kala persya banwat kilat kilanti ban khanglat ye ki babun ki kam sniu ki bakta ru yaki kun samla jong ka shnong kumta da ka we ka jingmut adin ka jialang jong ka executive committee jong ka shnong kalamana teng e ban ombit shu bandi ki jingdi penbuai hapo shnong lanai penpoi ki jingdi penbuai lengba ka online lengba ki wine store rada klem dayu jingbet na ka shnong lada lap ik badi ka kuna kanong hadu arpo hajar tingka yaki nongdi katbai unong thet kan long shipo hajar tingka ban rat ding khong ki jingkan re jong udrok hapo ka shnong lapenti buru lada lap ik nongdi drok ka kuna kan long bet hadu sanpo hajar tingka berkasnong kam don jimap setia iki badon keti ya kam didrok halor kanel kan turu iki nong snong lada kilap iki no ki badi bat thet kiat hapo snong kin ai jing tip marmar shaka snong daga baburi ya kerteng jongki baron ai buskir ru hadu sawajar tingka banwan ra kumju ya ka suk shangai hapo snong lamanai ki kali ban shong haki jaka ki badum kam tam haki pormen met ka penting pensme iki kan the khana bat ka bawan ra ru ya jingjabo ya ka snong ka thau lakhang persya ru iki kali banyak state hapo kasnong kalamana kino ki bakwa ban penlong program hapo upur usam jo kasnong kide ban yo jingbit chwa na kasnong balada don ki baya ilaj kasnong kala ban lai pensange shi sendan la penti bru bakidukan ki badon hapo jo kasnong kide ban khang hapo shiposh teng menmet ya kini ki jimana ka dorba snong ka khwat ka jing trailang nadu ki WDP snong ka seng khanro khanlot committee ka sports and game committee ka women welfare bar kino snong boro nakabanta banwan ra ya ka baha kamiat kecnong penelia hi kamaban kat ni kawan naduk na chuai da MPN ki kendon ki oka ki wa da khang percha go
ya kiwan kiwo dai ya jingdi pun muai khamta mikiat ki drugs na kiwan kiwi tawan jingdi pun muai ini ki an chnong yang ito an bi na do po tu ne chwa hado kat ni la kre ka mi hai wa the tv wa chnong pun liar man go kam go wi na chnong ko ki try area an rai kamu man kat ni snyawi didi ko bor no wa na nen wa au mba ki wadai hapo ga chnong pan dia nei di daw wanin ne to yo pun snyaw man ba ga ni ko bor yo tip waro ki wa hapo ga chnong ga thau nei go na lai ku na bar la wa ga chnong pan dia khang pot cha go hi wan go ni ko dai kiat ku dai phang ku dai drugs ku dai wan ki jing di pun mo ai ta he to oi ni ga chnong bu ga ki ke kuna ka fine wo fine ye ki wan ku dai kiat nung kong plan chwa ye kiat ku dai kiat to u fine to ar ha ha ku ta ya ki nong dai le chemi yi wan ku dai các quay vô ông nông thiệt, vô văn lý thiệt, vô tôi lại đào quay vô chi phá vào trả được cả. Ta hãy trong như vậy, cái chuyện ta cần tu gọi là quá rồi, khi nông trong chuyện là này khi lọc cái job này chẳng là gì ngay đấy, và là chém gì, tao ý cái report cho cái chuyện, và gì bất cứ yêu khi tao mua đấy, và cái busket ý khi lại số trả được cả, thì quan được chém, ta ý bất cứ yêu khi để lấy là mỹ ý, và em tiêu ý, nang wo yoman kan di jemput pek kami yang iyo man ke fojo hai to wan wo ki drugs kamu mani drugs la gani di yoi wa ke sarkar la di la percha wa kaman yu pundo i gu dai kam tam hai to wo gu dai drugs ke chno pan dia da bu ka fine go he ka wa la chem to san phaw ja ka u fine yo wan u wa dai drugs ta hai to oi ni ke chno em ko ke jing ma ông trai pun nos dan wa mem ko ke jing ma ko da ong ni da ma pa ni ye ki wan ki wa chemi thadi he to ke ni ta ko wi wan ka banta he to o chong sup chong sai na ko chong da thau yong i ka to bon sen ju chemi wa chu dum chu lo ngo la ne chelu ti chu sung pien wat wa chi ai le em ki lok ki jor ju na chan ju na ngai to wan di kari wan chong di yo yudi apo agri le tano kontroi chaga chnong la thao yugi wan gi jeklia gu mi niki kani le chnong pen e go de boka da un go chek waro ki thao por sam yong chnong yo uni de nta yo kemi yugi wan gu chen yo pen ha bi ki yugi ni le ha ta pe hi ko ki kandon yong ka chnong ge mi Tindiat na kaliang jong ka H&M anti-inflock operation cell leng ba jong au secretary ba no son karbani na ko penchai kendiat kumba ila tip bat ki ba ki la tip leng ba ki la thai ko bor ba ka H&M anti-inflock operation cell na la ban om ba ka don ka case bat katai kamar bahop nadu usnam arjar kat kendai haba ka H&M kalai khang ya ketika jakalai bar jongka teka shopping mall nakadaw ka jing odor palatput jong try jong teka shopping mall berkajing lek khang tala jong H&M kadai halor kinong rem ba kilayo ya kajing jor na ki pajba balek hak teka jaka te hadin ba kelaja gitu ka jing lejung sen keladon ka jing ya pelibor na kaliang jong mendijar ba peniak ya ketika shopping mall but hadin katai na kaliang jong kibor peniak jong ketika shopping mall kelek bu da ka hijar hapo sara position but hadin katai na kaliang H&M ru lalik ai da counter par hab ya badai berkebenta hab badai bertai kebenta ti hadin badai ladon no kajing keren stu jumot naglen juga seng bat kita keyboard peniai jong kata ka shopping mall hadin kata naglen juga seng hadin ba nglayo ya kajing kular bakin sapen hiar no ya kata ka dor jong kata jaga lebar bat bakin sep bat halup
kikat to kade ki benta ba keseng kalau dawa kita kalau ketungkang jam ya kitrai jela kitrai muluk te hadin kate nak liang keseng kadang budur ba kate ke kam kalakut repose de halusnem arjar apoi bangli sumon nanti na kayeng bisyar bedung purom da Mikhalia ka district session jot no ti hadin katai nak liang seng ila persyang biang banwara biang ya katai ka jinius tu jumut namar kumba la ngala ong happy ba hakipor balada ladon ka jingi keren di pun baik rei di halor ki benta bang iklimla bani o ya genduk itu trai ladon ka jingi kentho ladon ka jingi ka wong keti mar kliang sen nak jungi ladon ni ka jingi keren bat ladon ro ki breu ki baong ba pensit pensai la se ki baong ba ya katai de ban le baik nomor kadai utai trai utai bale sule benami re hadin kini ki ke baro dan jo seng ndak la lek ndak trai la khot ini nang la lek bani penbaik lek bani keren ila poi no sha ka jingi sto jumot ila poi no ka jingi sup bat nakaliang jung tu trai la de tu ini bat dalam kejong hikmat ngalap ba ya katai ka prapo persen ban aikam ajam ya kitrai muluk nilap bakam jinsu prapo persen ro tingi su ai kublei di bawah marwaniang ba ila cingkia lo ke benta badak liang i ila pular ba la dalong kepala in aison 6% lagi kasih tabakin don kikam don kipus kibaki trai muluk ki melak bentrai ti halor katai ke benta halor kate ke benta jong kate kador cepe punji ila pensai ngi ba kacimbu ya kate kador kamdei ba imut ban kamai ngan kamdei imut ban yo nong nang te kacimbu ya kate kador kalombek kumno ban khanglat tangi kam sneu kibami na kapor penundam kiba penundam bakala kamtam le katu kajeka udah pinpe kumai itu ini kadai kajeka pun ba gitu banong di medan di khadi sana di puri ri kiwan hang tei yet kumbai yetho bakiwan ban rung te panchna baki tong baki rasnon baki job ki tong te baki penun kam ha ke ban chat ane ban site ye kitar bat bakin di pat si ba ti halor ke benta la pensai ngi ba na ka benta customer bat na ka benta ki bawan ha te jeka ila issue de kupon bat lane ki la ro ban si penkam de ki receipt bati jingtet baki penkam ya to kejel libar kolong free of cost but ro what ya kini kibreu ki badai ki tourist nani sibuk ko muno ranai mapi ki bathau kot khubor ma piwan dom kam tu ka pila bersipen i itu id jong pi ba pila un kam ya tu jika hadin kita ki jing ther jing tai nek lan kaseng ni so hun ba ni poino si jing so jumot bet kut no ya kini ki boro belajar ki por belajar Ka Sorkar Meghalaya, haka arpusan tarik nailar arajar arpuar, kelai soy ke jingat tekular berka National Insurance Company Limited, naka benta benpentrikam ya ka Mega Health Insurance Scheme neka MHIS Phase 5, berka Pradhan Menteri Jan Arogya Yojana. Ram Kumar IAS CEO Mega Health Insurance Scheme, ubelong ru Additional Secretary jongka Health and Family Welfare jongka Sorkar Jela. Ula soy ka jingat tekular naka benta ka Sorkar Meghalaya, baru LS Puni Isaac, ubadeu Assistant Manager ka National Insurance Company Limited. Ula soy naka benta ka neka Insurance Company, haka balai donlang u James P.K. Sangma, ubadeu Menteri ka tanat ka koi kakhia ka MHIS kebasan bat ka PMGAY, kan kiu naka sanlak tingka syakasan poin san paulak. Paro kinong juga jela kinyo jimentoy lang bagate ka skim lain no ikibat rekam Sorkar bat lakalong ka Sorkar jela ne ka Sorkar Pedang kane kan rekam nadu ka shitrek unai lur arajar arpuar kane ka skim bayarap ka Sorkar ikipajba haba kidana Pedang ka jingpang Ti kumtung ila poisya ka bukut jong gatup kubor sa si senpan kuble shibon ya fi baro tad hadu begini syembiang kuble shibon